Mentah kesengi kestang UDP kala Pyllait jika thup ki Kyrtong ka baat ki banyak khon syaka ke HADC berkerja HADC. Nakini ki khandai Ngut Ngut ki banyak khon syaka ke HADC ki Kynthup ya ubak suli lingdo at Mausen Ram ba Gilbert lalu na Milliam bat ubak ringkat Lyngkyrdem na Lyngkyrdem-Laitkroh constituency. Kat ba Henry Ngut ki banyak khon syaka HADC ki long ubak Medling Square na War East ba kat Masar na War Central ba Shlur Lamin na War West. Ba Damian Eswar na mensngat khanduli, ba rimilan ki sena na nartiang wa ya jel, ba di ba wailat susyang na musyang rangat. Nanta ngidon sa i ba ringkat lang lendem na Lyngkyrdem-Laitkroh na East Khasi Hills. Ini adalah ide sitting MDC mentah. Dia kini English buat ke saya na mensngat khanduli West Jani Hills. Damian Eswar. The coalition won president West Jani Hills ma Medling Square so haban one spot concretely so haban an item to such ma Medling Square na War East na West Jani Hills ma kat Masar kat Kasar Nawar Central ini ru na West Jani Hills district kat Kasar nang dapat kocakmat say Mashlur Lamin Nawar West Jani Hills Mashlur Lamin semua banyak tahap kecil. Nang dapat gidon lima rini langki sena na nartiang wayajer na West Jani Hills. War East MDC constituency. Iba kat Kasar War Central, Shlur Lamin na War West, ba Damian Eswar na po mensngat khanduli, iba rimi langki sena na nartiang wajen, ba wailat siang syai na musniang rengat, iba lengkat lang lendam na po Lyngkyrdem-Laitkroh konstruksi. Kini baru kini dan lokal bangi ke po. Bagi arut ki parlok pada ki babla bandar lokal bangi na magi program ki bakila ya tengku sa kadai ke bagi mla ya ke banlai dan rei ni ladab ya ka proses bat kerkom rekam jungkung kopati ban finalize ki tadi ba sulindo na Mausen Ram konsumsi, bali ba Gilbert lalu nanti na po Melim konsumsi. Nah, ini kita pok keruang dekat kasih jumduai